Yeah, happy weekend. Bateratan Sports News tonight. Station 90.2 Hit Music Station, Bateratan FM Radio Gitanyo, Rakan Pilih. So, please welcome Butterfly. Tunggu malam, original. Tak diundang, datang ke studio siar Bateratan FM Radio Gitanyo, Rakan Pilih. Katanya sih, kupu-kupu malam adalah kehadiran kamu. Berharap keberkahan membawa rezeki untuk semua keluarga Bateratan FM Radio Gitanyo, Rakan. That's right, keep spirit. See you next tomorrow.